بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا ما بقي من شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان برحمتك يا عزيز يا رحمن. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna, mga palanggungan ha kami Islam, itukbal na to pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala in salaksa pamudji iwan pagsarang sukul kanya. Misan kita niyo yari hakahalan yarag pakan aramala masi-masi in ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan yung kata. Demikian salawat iman salam panabi pilihan junjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tapik paglamit-lamitan na to hamaniu ti umasa bius katu taniu sinallahu subhanahu wa ta'ala amo na yung pagtawahon habahasa Arab lawn niya umniyatul amwat, angan-angan sin mga sila timaykod na dahing hadunya. In tiap-tiap manusia mga umat Islam, aun angan-angan niya rin di hadunya. Nagbibidda in hambuok pahambuok. Ini hasabab sin akal pikilan si manusia atawakan kauman hula liagguan niya atawakan manusia amuin niyaon hakatilibot niya. Bang mo asubuhon in taumiskin bangunin angan-angan niya rin di hadunya amuin miskin kana naman niya in hapdos sing kamiskin in sakit sing pagsandal hakaway tan tutuod in hijawab niya kay mo in angan-angan niya makananam siya kahayang makabi siya bay makabi siya sa sakatan mabuhi siya rin di hadunya di na makalabay habya sing kalabayan niya nakauna. Demikian
bang mumara mag-alop inta una sakit. Amoy pagbahasahon tarahahu al-maradu ala al-firash. Di na siya makaig hakukulangan sabab sin sakit. Nalumpo na yung ginhawawaran niya, ri na siya makahibal. Napukong na in kalimayahan niya. Sambilin kalimayahan niya rin doon hapagkaon iban simpagtug akon-akon malawa na rin kanya. Bang mo siya asubuhon, bang unin angan-angan niya rin di hadun niya, tan tutuod in hijawab niya kay mo. In angan-angan ko, magbing in sihat marayaw, marika ko. Misan pa siya bihon sin alta, tan tutuod bihon ko. Bang mumara maglingkod-lingkod, indayahan, asubuhon mo, bang unuin, angan-angan niya rihadun niya. Inhijawab kay mo, mabaya pa siya magdaya. In kabayaan niya magsusung pa, indayan niya. Mangaon na sa sakatan niya malingkat, maamo, in kabayaan niya kakanapan pa. Inhisambong niya kay mo, kulang pa in lupa na niya. Amo yan, in amo in angan-angan, sin mga manusya, mga umat Islam. In katan, taangan-angan dahin di hadunya. Way roon tubtuban, way hugnaan. In manusya mukil, amo in makiti dahin kaya bahaki kanya sin Allahu Ta'ala kakitaan mo rin magmalilla. Damit yan, in hayang-hayangan biyusan sin Allahu Ta'ala rijiki, la tashba' tiday sa pagkansuhan. Punalda kuin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahadith kaya riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim dain kan Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni Adama law kana libni Adama wadiyan min mal لتمنى أن يكون له واديان أو لابتغى ثالثا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. إن سبد سن رسول صلى الله عليه وسلم إن كأونا سن أنك أبو آدم بان أونا hambuok ut bud dahing hapangalta yanughara kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala aun narua dua ut bud dakula hipu siya sin alta yaun na in amu in binatang iipat niya yaun na in panghiyanum yaun na in katan lupa maluag labtagha thalithan. Umangot pa siya mahinang tu utbud. Bihanin tabi at simano siya. Way tubtuban sin angan-angan. Napsuri pagkansuban. Labtagha thalithan. Walay yamla afahu illa turab. Way roon makarasok. Sinsimud niya amurain lupa ay bima'na humundong sadyain sukat niya mahundong sadyain napso niya apabila siya sumud na palom simpakubulan marasok na in gaunggang baran niya singgin lupa wa yatubu Allahu
ala man tab, tay maun sin Allah Ta'ala impagtawbat sin hisiyusiyo na magbing maun kanya. Habihan mga umat Islam, intaod sin angan-angan si manusya, inhambuok pahambuok, naglulugto, mangbiyad diin niya maabot, inangan-angan niya riha dunya. Naundeng kanila, asabab sin tuyo, iwan tibot, lugto niya, tawfiqan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, maabot nin angan-angan niya. Mahinang siya mga ruktol, mahinang siya mga engineer, magkarayahan, aunday sabmano siya, abutan na sadya sing kamatay, di niya maabot, inangan-angan niya. Aunday nga mga tumpukan si mga manusya, mga umat Islam, la yumkinu tahqiqu ahlamihim, di na rumagbus, iban di na maawon, iniaangan-angan nila. Di na rungukon, insukat nila. Sabab sin timulak na sila amuin tulak biduni raj'ah, wayroon na pagbalik. Amuin mga manusya, wayroon na misan mag-asubo sin habal nila. Sabab sin maugay na sila natigalam da hindi hadunya. Sila na ini in mga manusya amuin timaykod na rin hadunya. Amoy ni in pagsuysuyan na to harumi ni. Unin angan-angan sinsilayad to na timaykod na yung hadunya. Imasal na mga umat Islam, wayroon na makaingat sabab sinbugdo na sila rin kato. Way na makaingat sinhabal nila. Nalawa na insasabutan kanila. Unubaha. Angan-angan si mga tumpukan amuing kalupahan na ini. Amin mga manusya, impangatod nila latos lagbas na. Amin mga manusya, kita na sindua mata nila yung sulga iban sinarka. Amin mga manusya, nanyata na nila in mga malaikat, ihrasin Allah subhanahu wa ta'ala, in ghaib, bakas ghaib kanila, pariksa na. Amoy mga manusya, kaingatan nila na in hakikat sin dunya iban sin akhirah, iban na himunakon nila na, in sila haadlaw gana timindog hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna mga umat Islam, immanusya, duang kabahaki. Aung pagtagon as-salihin, aung pagtagon at-talihin. Inhati sin salihin, amuin mga sila taumarayaw, nagaamal ibadah, miya magad na syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala, miya magad habitikan sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ampin talihin, amuin sila simusulang hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nang hahalipulo hasyara' biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intiyat-tiyat din kanila aun angan-angan. Uno ba imanus siya? Bang siya tumaykod na rin hadunya, uno'y maangan-angan niya.
Tagnaan ta mga ummat Islam, haangan-angan si mga tao salih. Panagnaan dain haamuin, pagtangso sinya walihan niya. Imbariman, apabila siya tumaykod na ring hadun niya. Tanggungon na siya sin mga manusya, tudjumad to pakubul niya. Inangan-angan simbariman. In makaus siya palom simpakubulan. In makaus siya palom simpakubulan niya. Sarta bang dain doon na in dua malaikat tuman niya kaniya. Kakitaan niya ng sulga iban sinarka, umangan-angan na isab siya magbalik. In magbing siya paahli niya, mungkiyabin niya dunya, hasupaya kabaytaan niya sin dayaw sin ni'mat, dihil kaniya sin Allah Ta'ala. Mabaya niya baytaan, sinin siya nagparuntungan, hipagbansag niya haahli niya, sin inhinapusan diagpakan niya kakuyangan. Tainguhan na to. In hadithin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, كرواية سن إمام البخاري دين كان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على الأعناق فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. Sabda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, إذا وضعت الجنازة, apabila hikabutang na yung janazah immayat, halom sin lalungan, فاحتملها الرجال على أعناقهم, tanggungon na sin mga manusya haabagan nila, dahon na madtupakubul niya. فإن كانت صالحة, banging kaaunan sin janaza yaun, sin mayat yaun, tao nagaamal salih, bariman, kimahagad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pamung niya, qaddimuni, pausan yun ako, madto paamuin, hantungan ko hula, amo na yung kubul niya. May tadto mangan-angan siya. Lima yara minan na'im. Sabab sin kakitaan niya ng ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilingkat sin pakubulan niya. Inhamot sin pakubulan niya. Nanyata niya na in siya tausulga na. Kita niya ng mga malaikatul rahmah. Ang kandad tuwing sukat niya pa mga mano siya mo intimatanggong. Silalungan niya, qaddimuni. Wa in kanat ghayra salihah. Adapun sabda sin Rasulullah, banging kauna ni sabsin mayat yaun ghayra salihah, tao magmamaksiyah, in aghinya ya waylaha, ila ayna yadhhabuna biha, kabinsanaan nakako, harap nila na ba ini
pakaindahon in janazah ko, in amo in jasad ko. Similawak. In silawak na sabda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, yasma'u sawtaha kullu shay. Karungkan singkatan, karungkan sin binatang, karungkan singkatan makhluk. In suwalak sin manus ya mundahon na hihatod na madto pakubol niya, amo rin di makarungugin manus ya. Falaw sami'aha al-insanu lasa'iq. Sabab, bang siya karungkan sin manus ya, tan tutuod, lasa'iq. Kumangi, mabugtang, mapatay manus ya. Angan-angan si Bar-Iman. Ang kanda rin di mga umat Islam. Hambuk patumtum. In apabila mabut na in ajal sinang katauring kato. Suway pauson sin ahli niyang paghatod kanya madto pakubol. Suway us-uson. In pag-ayupot kanya. Daing naman hapagliho, hapagsapot, pagsambahayang, bangway roon da uthor. Suway sirahon magtuy madto pa amo in hula. Kabayaan niya. Ayaw tahalaon, alalunin mayat. Hamaksod sadya sin amo in magtakad sin mga kakampong-kampungan dumatong. Atawa kandahon pareng hambuk lokal, pahambuk lokal hilain. In mapatut hinangon, pauson. Sabab ang banda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hakayban ang hadith, كرواية إمام البخاري ومسلم إن كان أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. Pausan yung sabda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. In mayat, pausan yung pag-ayupot kanya. Ayaw hibin, in mayat, alupon may mga mano siya magdaratong pasaran in mayat, isa-isa yan to rin dito halom simbilik. Alalo ning pagkubol kanya, in pagliho kanya. Inyan to sulang si hasun na mga umat Islam. In Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagbanda, asri'u bil janaza fa in taku salihah, bangin kaaunan sin mayat yan tau salih fa khairun tuqaddimunaha ilay. Amunanin sarayaw-rayaw, amuin hinang tampat dahon niyo siya matto. Sama mo natin kamayaan niya, angan-angan niya. Wa in taku siwa dhalik fa syarrun tada'unahu ala riqabikum. Mang siya bukun tao marayaw, tao nagmamaksya, amunad to'y sabin sangi ni tahalaon niyo pahabay. Ibansin, palugayon niyo pa rin doon. Arakala, sambilin kamo, malapay sin amuin, siksa, ibansin, pawas si mano siya iyo. Angan-angan, simbar-iman. Imbar-iman na pabila siya makasud na palom simpakubulan. Kakitaan niya ng darajat niya. Kakitaan niya ng bubutangan niya halom sin sulka. Di na siya bayaan magbing pa dunya. Amuring kamayaan niya, magbing siya maripadun niya, baytaan niya sadyan, ahli niya sin, nagdapa-dapa na siya sin amuin karayawan. Sartain angan-angan pasinta usalih. Halom simpakulan, sukatun niya pa Allah Ta'ala, ya Allah, patindo ka ng kiyamat, pausa ng kiyamat, karna, in kabayaan niya, madawhat niya na magtuwi, in amu in tungbas, hirihil ka niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nasabot ka to tani wa hadith. كرواية حديث نسن إمام أحمد إبن سنكيبا ندين كان براء بن عازب إن حديث مهبا من بلغنا أن إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة sambil miyamutin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakabtangan niya. Amin apabila mapuas na yung pagtanya si malaika. Hamano siya bariman. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nada munadim minas sama ang sadaqa abdi. Aun na manawag-tawag. Mamahalayak. Daing hataas sin langit imian ang sadaqa abdi. Bunal. Inhimumungan sin ipon ko yan. Bunalin jawab niya yan. Pag ampaim yan, faafrishuhu minal jannah, wa albisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah, fayatihi min rawhiha, wa tibiha, wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basar. Ampaim yan, magdaakin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala pa mga malaika afrishuhu minal jannah hanigin yung manus yan sinhanig dahing hasulga hanigin yung kubol niya wa albisuhu minal jannah tamungin niyo sin tamungon dahing hasulga waftahu lahu baban ilal jannah sarta ukawin niyo sila lawang, ukawin niyo siya tandawan, tudjumad to palom sin sulha, supaya in amuin amiyo, sin amuin sulha, mag-ay-ngaw-ngaw maun palom sin pakubulan niya. Dahin doon man, ang pamagkahandakin Allah subhanahu wa ta'ala, yanun ni mga malaika, ifsahu lahu fi qabrihi maddal basar, pahayangan niyo yung pakubulan niya. Paluwakan niyo yung pakubulan niya. Inhayang sin pakubulan niya, biya na sin amu inhayang sin pangatod niya. Maunin layo sin abutan sin pangatod niya, bihad turay sa binluag. Sin pakubulan niya, halom sin amuin paghulaan niya. Dahin doon man, halom siya ni'mat nagdarapa-dapa. Imbayta sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ya'tihi rajulun hasanul wajh mahuliaun maun kanya usog hasanul wajh landuin amuin dayaw sin ay muka hasanul thiyab tayyibur rih alingkatin amuin in jangang in amuin pamadjo-madjo wa hasanul rih namikyan mahmut in hamot simanu siya iyaon ang pasya iyanon abshir billadhi yasurruk pagkukuyag na kawya ko manusya hadha yawmuka alladhi kunta tuwad amuna min adla wa min kaya janji kaymo kaya waad kaymo makasambat imanu siya iyaon man ant isyukaw way rumayaw sin pamayhuan mo way humamot sinhamot mo isyukaw pagpakilakaw fawajhuka alwajh alladhi yaji'u bil khair impamayhuan mo yan lang sin usog yaon pamayhuan sin manu siya nagdara karayawan insambong kanya ana amaluka salih ako na inin amal mo marayaw fayaqulu rabbi aqimis sa'a makaangan-angan siya inangan-angan sin tao salih halom sin pakubulan rabbi aqimis sa'a o Tuhan ko patindukan ng qiyamah ayaw mo na palukaya ya Rab hatta arji'a ila ahli wa mali hingga kumakad magbalik mabaya ko magbalik madto pa ahli kalwarga ko magbansag mamaytay kanila sin di magbus na iniangan-angan ko din di hanun niya dito hanun niya subhanallah mga umat Islam amo yanin angan-angan sinta ubar iman ang kanda hakayban ang hadith tengkan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu
Sabda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qala idha ra'a al-mu'minu ma fusiha lahu fi qabrih. Apabila kakitaan na simbar iman, inhayang simpakubulan niya. Fayaqulu da'uni ubashir ahli. Yanun ni mga malaika, tugutin niyo ako. Mamayta sadya kumadto pa ahli ko. Hakaywanan riwayat sin hadith, da'uni hatta adhhaba fa ubashira ahli fayuqalu lahu uskun. Dili niyo ako wakto lang sin tauyaon pa mga malaika. Mamaya ako magbing madto pa ahli ko, bayitaan ko yung asawa ko. Bayitaan ko hina ko, hintay manghud ko. Papagkog kuyakon ko sila, sarta bayitaan ko sila sin pag-amal kamo. Yari na ako riagpakan sin ni'mat. Inhisambong kanya sin malaika. Uskun, hantap na kaw, insap na kaw rin doon. Hakaywanan riwayat sin hadith, kaya riwayat sin Imam at-Tirmidhi, din kan Abi Hurairah, yanun siya sin mga malaika, nam kanawmatil aris, o nam kanawmatil arus, tug na kaw, biya sin pagtug, sin pangantin, amuin pangantinon kunso. Allahu Akbar. Alam ni'mah. Ada po ng mga kafir, mga umat Islam, in munafiq, in angan-angan sin mga munafiq, amuin dain doon sasaat tangsuan siya nyawalihan. In angan-angan niya, mabaya siya magbing, miki amuin pahaba pa siya sinwakto. Bangsa manjari, alalun pa in wakto niya, dihilan pa siyang kajam, dihilan pa siyang kaadlaw, hang kabulan. Subhanallah. Pwede ning parasahan. Limpar sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunin angan-angan sin kafir hawak sutiya tangsuan niya walihan sin malakul maut. Informan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Apabila tangsuan na niya walihan in kafir, in angan-angan niya, Rabbi irji'un, ya Allah, pabalik ka pa ako. Ayaw na adlaw ini. Ayaw na amuin kaon mo niya walihan ko hawak to ini. Irji'un, pabalikan niyo ako. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Murah-murahan. Himinang natuda ko amal ibadah. Di ko nalupasun in wakto ko. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Inisambong kaniya, kalla hundong nakaw. Innaha kalimatun huwa qailuha. In iyan kabtangan sadya. Hikabtang mo, arapon, maugay masakaurihilan sin Allah Ta'ala waktu, wala mo kaya kay taatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahan kita sin Quran. Kisah surah Yasin. Madaranta pagbasahon. Hatungod si manusia, amuin nagpasaplag sin agama, namaugbog sin kasabunalan, piuhinga siya sin kauman niya, piuhinga siya sin mga manusia halom sin kauman nila, sambil siya nagmula, hapagbawbukan sin kasabunalan na mengkisa sin hambok manusia, pagtawakon hangan Habibun Najjar, na maugbog ang mga kanabihan, miula siya sin mga amuin tao halom sin kauman, sambil siya naparang sabil, dahin doon hawak to siya na syahid
Piya kita kanya magtuy-tuy sin Allah Ta'ala intong bas iban karamat niya Allah subhanahu wa ta'ala limpal sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran farman sin Allah subhanahu wa ta'ala qila dukhulil jannah hawak tu amuin naparang siya sabil magtuy-tuy siya iyan udkhulil jannah sudna ko palom sin sulka inakisin usog yaw ni Habibun Najjar qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin mangsadyalaw niya kaingatan sin ahli kalwarga ko sin kakampungan ko sin mga mano siya mo namuhinga ka ako yaon bang maunin laggo sin kaampunan dihil ka ako sin Allah Ta'ala iban panghulmat niya ka ako karamat dihil niya ka ako ba't kita niya nin sulha day pararakuman long sin amuin Habibun Najjar di nila kaingatan karna wala nila kikita inagay adapunin mga parang sabil mga umat Islam amuin mga sila nagluwas lungsad karna sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nasalay inya walihan deng hawaran hapagbogbukan sin agama habang man lumanyot in agama Islam aun day sabangan-angan nila dugaing pareng hamon sa taas-taas darajat dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga parang sabil imaangan-angan magbing sila maripadun sabukunin maksud nila nag-angan-angan magbing maripadunya at mabaya sila magbalik mabuhi din di hadunya besing kainatag na di sumagawa hangkan sila umangan-angan hadto mabaya sila maparang sabil magbalik mag-atuwang iban sin satro sin Allah subhanahu wa ta'ala umangan-angan sila misan sila amuin masabil makahangpo sabab sin kita nila yung karamat ilaggo sin tungbas sin magkaparang sabil hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala kan sila umangan-angan kan din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda hadith kariwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim din kan Anas radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم ويرؤ ما نسي amuin nakasud na palom sin sulha mabaya pa magbing pa dunya amuin natanto niya na sulha na yung paggulaan niya na siya bayaan magbing mari pa dunya hambuk dalong sin Rasulullah in mabaya magbing mari pa dunya illa syahid amuin parang sabil mabaya siya magbing mari pa dunya mayta يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات mabaya siya masabil makahangpo masabil na siya adlaw ini mabaya siya magbing masabil na isab siya misan pa makahangpo pagbalik-balikan lima yara minal karama sabab sin kita niya na in amuin panglaggo sin Allah Ta'ala haparang sabil iban sin amuin tiyatakama sin Allah Ta'ala ang mga sila parang sabi. Ang kanda, nasabot kay ba ng hadith, hasunanun nasa'i, iban hamustadrak sin imamul hakim, dan kan Anas radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله تعالى يا ابن آدم كيف وجدت منزلك had law qiyama sabda sin Rasulullah aw tawagun sin Allah Ta'ala ma nusya
Ang pasyayanon sin mahasot si Allah Ta'ala, kayfa wajadta manzilak? Bang makato mauno-uno in kiabutangan mo. Mauno-uno in saddap mo. Hakiabutangan mo bihaon. Alam sin sulga. In sambong sin ipon niyaon ay Rabbi khayra manzil. Sarayaw-rayaw paghulaan niya Allah. Sulga. Fayaqul, sal wa tamanna. Yanun siya sin mahasot si Allah Ta'ala, sal, sukat ka. Tamanna, pag-angan-angan ka, uning kabayaan mo. In manu siya iyaon, amun diya nagbisara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil hajumlahan sin parang sabil. Unin hisambong, unin hiangan-angan niya. Fayaqul, atamanna an taruddani ila dunya فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. إن hisambong niya pamahasot si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, atamanna, in angan-angan ko, an taruddani ila dunya, pabalika ako pa dunya. Fauqtal 10 marat, mabaya ako maparang sabil, misan makahangpo, bang manha karna mo, lima yara min fadli shahada, sabab sin kita niya nin tungbas iwan sin darajat sin mga sila parang sabi. Mamaya siya umangot pa siya sin amu indirihilan sin Allah Ta'ala, iban karamat hitungbas kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kanda nasabot kayban ng hadith ha صحيح مسلم دين كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطلع عليهم ربك اطلاعه hambuk adlaw bang makato yasubo sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga sila parang sabil. Kadto sila ang pa sila yaso bang unin kabayaan nila, bang aun paka suno kabayaan nila. Pa sila iyan sin Allah Ta'ala, hal tashtahuna shay'an? Ya kam mga parang sabil, aun paka kanapsuhan ni ruhaing. Qala nuridu an tarudda arwahana ila ajsamina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra. Aun palong sin mga parang sabil, ya Allah, kanapsuhan na mo, amunin hiring mo, hibalik mo, inya walihan na mo, pajasad na mo, asupaya kami maparang sabil magbalik. Karuna, sin amuin lingkat, iban sin darajat, karamat sin mga sila parang sabil. Amo yan mga umat Islam, inangan-angan sin mga talihin. Ang kanda nasabot kayban ng hadith. In hadith ini dain kan Abdullah ibn dain kan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Hambuk adlaw in Jabir radhiyallahu anhu قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا. Yaglanggal siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bukadlaw. Nasususin Jabir ibn Abdullah. Inagi kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, mali araka munkasiran. May tabi ako nasususa ya Jabir. May ang problema mo ya kau Jabir. Uling sabab. Inagi sin Jabir radiyallahu an. Qultu ya Rasulullah, istushhida abi. Nashahid lang niya amak. Qutila yawma Uhud. Nasabil siya sin buno Uhud. Buno antara sin muslimin iban sin musyrikin. Kaya shahiran kapitwan sahaba. Habuno Uhud. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Nasu Sayyid Jabir radiyallahu an nasabil hi ama'niya. In kasusahan niya tuod taraka iyalan wa daynan. Kabinan utang iwan si mga anak asibi sibi pa kailo. Narain doon Rasul sallallahu alaihi wasallam kabayaan niya ubatanin amuin pangatayan nasusa. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, ya Jabir, afala ubashiruka bima laqiya Allah bihi abak? Mabaya ko baytaan ko ya Jabir,
Ang maunin pagbak sin Rasul sin Allah Ta'ala iban hiama mo. Kala qultu bala ya Rasul Allah. Oo lang sin Jabir, suy-suy ako. Ang biyad din maunin biya. Panaw hiama, tudjumad tupatuhan Rabbul Alamin. Qala ma kallama Allah ahadan qat illa min wara'i hijab. In mahasut si Allah Ta'ala, puas na yung halabi Musa alayhi salam, wayroon diyan niya nagbisara ipon niya bang bukon aun utlang aun taming. Wa ahya abaka fakallamahu kifahan. Adapun hi ama mo ya Jabir, biyuhi siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, akabuhi, siya rin makainga. Imparang sabil buhi. Wa kallamahu kifahan. Sarta dia siya nagbisara sin Allah ta'ala, laysa baynahu wa bayna Allah hijab, wayroon utlang haantara nila. Kaya siya nagbisara. Ama sin Jabir, hi Abdullah ibn Haram, radiyallahu anhu. Ampas ya iyan ya abdi, sal wa tamanna. Paiyan sin Allah ta'ala, ama hi Jabir, amunin Abdullah ibn Haram, tamanna. Pagangan-angan ka, u'tika, hihil ko kayo mo. In agisin na parang sabil. Ama sin Jabir ibn Abdullah, qala ya Rabbi, tuhyini fauqtal fika thaniya. In angan-angan ko ya Allah, buhi ako magbalik. Asupaya ako makapag-atubang ibansin satro. Maparang sabil magbalik. Qala ar-Rabbu azza wa jal, dahin doon iyanun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyan siya sin Allah ta'ala, innahu qad sabaqa minni annahum ilayha la yarji'un. Magmaap kaw ya Abdullah ibn Haram, asal na kaya lulukis, kaya babayta ko, in mano siya manaykod na rin hadun niya, di na siya makabalik. Dahin doon lang sin Jabir ibn Abdullah, ni maugin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسبن أيوكو أمؤن kirahun mo, bistahun mo, in mga sila na parang sabil, ba't in sila miyatay na? In sila buhi, tattap, riridjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin doon kiyuyagan, impangatayan sin Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu. Tud kamo mga umat Islam, in angan-angan sin bariman, in angan-angan sin parang sabil, biad diin baha isab, in angan-angan sin mga sila, timay kuddeng hadunya, habukun marayawing kahalan, halawang pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in suy-suy, hatungod hat tumahaba, sugpatan na tuman, haamuin, susungon paglingkod-lingkod na to, mang aun pa, kabuhi, hibus ka to tanyusin Allah ta'ala, mahuli, hataman ko in, wasihat, halapal kabtangan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.